Gikeno giki kirehetwo ni gikundi kimwe kia marigitari kioikane ta Pfizer kira kiragomanire mukawaini wa Serena na kuruguria dawa ya kurigiriria murimu wa meningitis. Nemifrix ni dawa eruguritio ya guthaitira mioya aingi na yagereire kuhuthirwo ni ciana cikinyitie mwaka umwe guthie na iguru. Ni inapeanwa baada ya mwaka mmoja. So wakishapata ile ya chanjo ya measles ya miezi 9 wanarudi mwaka mmoja wanapata hii chanjo. Mwena wa rugongo wa Kenya ni kumwe gwa kuria kugwetanitio na ugwati wa gukorwo na murimu uyu. Watu wako Turkana, West Pokot, sehemu kama hizo ama mahali penye watu wanakusanyika wengi sana. Mafarori mangĩ nĩ Ethiopia, Nigeria, Congo, Burkina Faso, Senegal, Uganda, gatagati ka mangĩ. And these countries account for the bulk of the population in Africa. Murimu wa meningitis utabagio kugerera kwaria na ni utabaga muno haria andu mari hamwe ta mathukuru-ini, njera na mĩcemanio-ini ya mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari wa Njuguna.